Manipur ge ching amasung tam animapu thong manana chawkhat na bohona bada state asida mapung fana peace lehen ba mathau tai peace leitana chawkhat thorang packet pe yaroi haina chief minister yumnam Khemchand na phungdokre wafam asi hotel Imphal da pangthokiba post matric scholarship phanglaba scheduled tribe mahiroi singa chief minister ga unaduna wari watai sanabagi thorom da phungdokibani thoromasi India pumma da pangthokpa janjatiya garima usab ki birsa labs in new bharat ki Wiki Manukchana, Department of Tribal Affairs and Hills Government of Manipur Sinduna Pangtokibani. Toramadura Chief Minister Namaka Taraduna, Manipur Mapung Faba, Peace Laitavan Maram Orga, Mahero Amasung Nomi Chara Talaga Hingna Bohona River Singa, Quaidagi Hen Awaba Piri. Maramasina Mahero Singa Yaribamake Awaba Pidana, Mapung Fana Mahi Tamba, Fanganaba Amadi, our Apasing Menkanaba, Lengang no Honagan Haiki, Luinana, Irang Toknaba Silver Sing Nasu, Mahero Sing Amasung, Kunaya Sigitungi Kalaga Mapung Fana, Ing Tapapurna Bohona Ministry Hainasu appeal Toki. Taramadura Tribal Affairs and Hills Ki Minister in charge Supuriba, Deputy Chief Minister Nyamcha Kipgen Yauna, Churachanpur Amsung Kangpu Piki Mahiru Singna virtual Ge Kutangda Saryaki. Taramadura Post Matric Scholarship Ke Beneficiary Singa Makoi the Fauba Wakalon Kia Supaudomki, Luinana, Makoina, Tengnaba Kudong Chada Bamadi, Lengak the Tawaningba, Tabak Torom Kayamasu Chief Minister the Wakatki. India के अचौवा स्टेट में हम साखल लगा भारत साखल यह भी सुयारों so मणिपुर साखल तना भारत साखल यह भी यारों likewise चिंग तम दले दिबा एकोई कुदिम बकी जगह सु साखल नबा होना मिनसी मसीदा करी संग यह बु we need a very peaceful atmosphere मरम दी शांति लेते गति साखल पसित थेंगी शांति लेते बना क्वाइट की इफेक्ट तोड़ी सी कोई student community सिनी then नुक्ति की तालग चाजाबा लाइट बसिनी अदुना voice of students से आई ngasi हायन जनिंगे मरम दी peace is the only solution कोई खनरी mayamsi student community ki yenga kanda kana bigano peaceful atmosphere oi bas terma porksi ekoi sam manana sakhat minda hona se